My God. Namhla ngomhla ka-16 wekucala nje ngca ku-2025 kuze ngilokhona-ke kugijima nanaku lokushisa bhe lesikuphethe. Ngicela ku-observe i-protocol yonke netigaba tonke tokuhlonipheka etulu kanjalo. Siyacela kuniphilisa bazane egameni laJesu. Siphilile kakhulu, Jesu usidudla umnanzi. Ngiyacela-ke usonzele uthamele bese-ke i-video wenda njalo you share. Kukhulu lokhu lesita ku-summarize. Siyambonga uNkulunkulu. Hawu niphilile kodwa bazana sengibona edandla nje labazi baphilile bende nje. Oh haleluya. Nibahle bazana. Ngitshela seceleni kwakho ukuthi maye umuhle ucobusana ungiphe. Siyabonga kakhulu. I'm so much excited. Ngicela kusummarize-ke. Sikhule siwabukele amafilimu ekuthenini nangabe umuntu uyafika nje ufuna kumbe i-document lethide sibekise nje movie ufuna i-document lethide yebo-ke ukhansela umnye uyaganga mhlambe ungenile uyagijima-ke afune into ufuna nje kweliphepha lokuncane phindze la mistake ngiyakhumbula nje njoba uhulumende uthi sale iphela i-paperwork sale tonke tinto tiba digital tibe nje la uchafata. So bokhanza sina ufuna amafayela ufuna lifayela nje limba uhamba uthilide ubeke phasi. Ngikhumbula nje njoba sinipha umusic lomnanzi ka-VOC kakhulu kwi-Christian Media Center ubona siyathi inzala kune VOC. So ngiyakhumbula siyobuka umusic nangu lesinipha wona lela lemitsala nje music lo nemsoco. So ngiyakhumbula-ke nangifika bangikhombisa ilibrary kwafuna ukuthi sithinzithe lapha sithinzithe well kungaba kuningi lesingakusho. So-ke ngicela sibe nalesithombe leso sokuthi nawufuna letinye tinto ukuthi thola nami nayo ilibrary akwala amavidiyo athi mangakhi kanti vele kuhle bazalwane lokuthi vele nawufuna nje kuphila ufuna leli fayela hamba uye lesinye isikhathi ukhanza ukuthi kunethi induli uyangcola nami nje lapha sekuthi-ke ngingahloniphisa waphela amahhovisi abantu kwafuna sinogeza tandla ngithi thinzithe ngoba phela i-dust ibakhonyana kwaphinze kwabasithi nalabanye abantu wathi vele lo music sister ubeka kanje le ngikhola senyalo zolukhona washo uyathathwa ku-music sokufaka kahle kubo-computer ngoba i-technology isho kanjalo. So nathi-ke siyacela ukuthi lokhu lesitakusho lona nawukuva kugcwele ingakho nje sathi asathi lamavidiyo atagcina mangakhi i-library le ingakho nje nale video lena singathi sesigcinile nje kuyona leyo ngaba khona so umfundisi wow maye kuhle sengakusherisha kodwa ngalokuthi ke isikhathi sinaso so ngicela-ke kusummarize lokuthi letha bese sesikhuluma into letimcoka kule weekend lela nje njengoba yesibili sibacelile bazalwane esitakusho then-ke phindze futhi naku lokwendekile eMelika lenzaba lena yemlilo kunemavidiyo nje adinga isitabe siwasebenzisa nakusasa kona prayer nanamuhla noma-ke kunini I'm not sure lokuthi nje sikhansela amavidiyo ukuthi kwani into obhadala wakhona kuonisha abantu ukuthi hey bonini abantu base-Los Angeles uyaliva nje legama Lost Angel base balisho at the time eCalifornia kanini sibonile sinawo amavidiyo lamaningi tehlakalo e-America bekusoloko kucelwa ukuthi ayiphenduke. So nayibuka kule video awuphindze sisiva ukuthi they were mocking God bachaza lamavidiyo lawo kwendekani-ke lo mlilo lokube khona nje ukuthi belisolo lomisile kwase chamuka umlilo nawubuka ngala mafishane-ke ngoba bantu lapha but asilikhulumeni iqiniso ukuthi naku lesikushido ukuthi uNkulunkulu ufuna kudakhela ligama usho njalo kuFaro nakakhuluma ngaFaro kubo Moses na-Aaron uthi ngidawudakhela ligama ngisafuna kushow offa kukaningi lengoshito amaswati akithi nane South Africa mhlaba wonke ukuthi caphelani tinsukwini tokugcina uNkulunkulu khona. Do you believe this God? It does exist. God exists. Yaphila le ndoda
So siyakubona-ke lokho ukuthi kungaba kuningi, but lokunye-ke njengoba sithi thamela nomsakato lo. Naloko ukuthi nje siyabonga kulabo labasibambisako abazalwane, umfundisi Mnisi nangilokhulumako, ngoba vele nibufakazi labaningi benu sicale kubade ka-VOC sisakata, sacala ngaleSibili 2001, phela siyawagcina ama-records. Kwathi 2002 ngahamba ngangena sengisakata, ngichubeka ngaleSibili, phindze ngase ngiyangena ngaleSithathu. Emva kwaloko ngahamba, kwaba isikhashana lesincane ngasakata ngaleSine, kwalamalanga ngiwahamba onke. Sho sengiliphi nje ilanga, vele kude, namhla ngakutshela Tintsaba. Then-ke ngangena ngaleSine, kwathi ngabo 2003 babona mani, beva abaphathi ukuthi lo muntu leli lwimi lakhe mani nakakhuluma, ngathi singamfaka lapha simschedule ngaleSihlanu, ngoba uyakhona ukudududa abantu, phindze futhi amemedele nje. Yabona nawusakata, ngoba vele ukusakata kulakithi uyakhona lo muntu kuyikhuzela le nto mani, akubitele nje into, akubite uve ukuthi ngathi vele ngingaya letha enkonzweni kusasa. So kwaba khona ukuthi bangifaka-ke, ngagcine-ke sengingena ngaleSihlanu nga-9. Jesu, maye siyabonga. Saphuma nga-1. So lolu lwimi lumnandi, ngoba phela kunabaphathi labakubukile. Sho ukuthi-ke leSibili, leSithathu, leSine, leSihlanu bengakaconsi-ke kufika lapha, but nje inkosi udayibona la itawusiphumisela khona. Then-ke kwase kusala-ke uMgcibelo, le nto yathi nje nawo uMgcibelo, but uMgcibelo-ke uyati-ke siwuthatha ngoba solo sihlangana ne-Inter njalo ngaLwesihlanu i-all-night prayer, njengoba solo kunjalo ukuthi nga-12 kusuke sekuwuMgcibelo. Then-ke bese ngelisonto solo sichubeka kanjalo. Ngakho nyalo nje uba kuthi nasithola lithuba e-VOC kusekhaya, so khanzi singela ngamasonto. Then-ke kwase kuba nelibito lemsombuluko lapho sengiyabhalansisa ubani phela ubagcinile ngaleSihlanu, wabakhuzela, wabadududa basaya kuphi kuphi. And then-ke kwathi ngemsombuluko ngathola libito 14 June 2004. Last year njengoba besibuka kumgcoka lokugcina ama-records, besithi 20 years sikhumbula nje. Nangicala-ke nami kusakata ebusuku. So labaningi beni-ke sibatholile leti nkundla tekusakata njengoba nanyalo sila. So lokho umfundisi uthi uyabonga kulabo labamthandazisako ukuze atoba ne-license yakhe, futhi ngeke ngisho ukuthi kulukhuni ngoba kulula lokuthi nje nyalo nje eSouth Africa sidabe sikhona kunalomnye umsakato lo lalelwa abantu more than 3 million. So konke kuyavuthwa ubohlala utshundi nje utokhona athi kuve yini ukuthi nje umsakati kumuntu logcwele ukhuluma angacethi. Inkukhu nathi lambile ekuseni, uyabona usakata umbile, so nathi-ke sibasakati. Can you type me lapha uthi umsakati? Ingako umsakati ukhuluma emsakatweni, ngoba la radio lapho lo usemotweni, lo mnye ukuphi ku-cellphone. Ngiyayithanda nje le ndzaba ukuthi sibasakati. So siyabonga kulabo beli abasibambisako ukuthi siwuphushe lo msakato, sitokhona ukuthi siniphe. Kungakho-ke buka-ke, so yona lena-ke yakubo Los Angeles uyayibona lokho ukuthi uma sesiyithatha nakulo sekushiwo nje ukuthi baphuma eGibhithe leli physically baya eCanaan leli physical. Lolo bukwenteka la emkhathini between Egypt and Canaan. Nakithi ngesekudla kanjalo, siphuma eGibhithe lokomoya siya eCanaan lokomoya. Lolo kwenteka la bese kugcwaliseka ukuthi uNkulunkulu nguye idolo, nguye namuhla nakusasa. Losho ukuthi na ufunza kahle lo Exodus chapter number 7 uyogcina le ku chapter number 14 nje mabomu, utayibona le nazi uNkulunkulu ndaweni umehluko phakathi kwesive sakho nesive sami, sangqoda sishaya ngegoshe. It's exactly kithi sekonke nje uyagucula nje konke soku-spiritual. Okay, ngaphandle kokuthi-ke nathi sinadoda imfuyo ini but nje leti angqotho nato kanjalo ukuthi khona, but sekukhona leti angqotho leti ta-spiritual, kuyadivoswa, bantu lo mnye ini ushaya sangqotho. So ngalamafishane sikuchazile lokuthi nje mthanze lo Exodus baze bawufika abantwana baka-Israyeli nabawela lwandle, yebo songakufaka-ke nangakhathi bahlangane netinyoka sihlungu konke nje kuze iJordani. Sikhulume kakhulu ngalokuthi lamiswa yini iJordani, limnanzi iBhayibheli bazalwane. So nale ndzaba-ke lena ukuthi uNkulunkulu usethi udisplay, ngitshela make mtshali-ke umfunzikade ngithi nawubuka labantu laba, ngoba vele siyati le Hollywood lokuthi anyways ngalo siphela nako sisemoyeni Nkosi yami, but nje bafundisi balikhuluma liqiniso, asesabe
lokuthi nawubuka labantu laba bakhetha imali ubuka indlu tabo ukuthi yini emva kwaloko setishile. So labantu laba nawufunza Revelation 16 utawukhanza lokho ukuthi leli Bhayibheli just like lo mlilo nje, bantu batawushiswa lilanga babhoncuke bavele tilonza la tinhloko emtimbeni emathuthumba kunanamagama nangabamba-ke kuthiwa kotsha labantu laba abaphendukanga ebufebeni babo nasebuphingeni nasekuhlobongeni nasekubulaleni baqhubeka futhi baqhubeka bamthuka uNkulunkulu. Lokhu nje utakuva ungasho ukuthi kushitshwe ngimi, utakuva lokuthi bathatha siyekeleni siyekeleni kude uNkulunkulu la, bataqhubeka bakwade because le generation le ngesencele iya ngokuya nje vele nje ayifuni inengikhane umuntu ufuna azashayise labanye baphaphama sebasesogweni. But-ke nina bendlu yokukholwa yamani kuloko uNkulunkulu ngoba siyazila siyathandaza sinitshele tindzaba lokuthi kukholwa yizwi kwasho ingoma lethi kuyandlula konke okusemhlabeni izwi lenkosi limi phakade. Bese kuthiwa kholwa izwi elikushoyo njengoba kunjalo. Yes, imibuso iyavukela. Ingoma tayitolo lethu. Ungesabi nje ngidakudonsela yona. Sidabe siyisebenzisa kakhulu. So we see the word being displayed live nje liyagcwaliseka. So siyathingana amaswati nani South Africa mhlaba wonke. Kodani emsakadweni sitokhuluma ingakho nje ngiyamangala nje umnyakeni uphelile singakakhona ukuhlangana lokuthi ke sibe baningi kakhulu la ka-YouTube njengoba ngasho ngathi sithi nje kancane but-ke ekhaya kusekhaya kwa Voice of the Church. So-ke sitawulithola lithuba lo nyaka sibe khona kwanyalo nje stay tuned here ngoba siyathi khuluma leti ndzaba sithi khuluma and then-ke ngindluleke lapho ngibuye ukuthi kuze sitotiva kahle leti ndzaba leti. Nayi-ke indzaba yekuzila lo 37 day uchamukaphi? Why lokuzila sidle tibhido netitselo of which lokuzila lokho siyoze sicale kudla animal products netinkwa nemapalishi konke lokho siyocala kukudla mhla ka7 tabe kungolesihlanu siyocala kukudla lokho Nkosi yami. Anyways kodwa-ke sitawufinyeta. So uyabona ukuthi umuntu uma gula sibekise nge-HIV and AIDS nje bathi saladla tithelo netibhido. So i-immune system sifundzisile khona la kulama video ukuthi why nje kuthiwa umuntu unemasotsha emtimba kungathiwa unemaphoyisa emtimba. Phindze why nengoma ithi like a soldier in the army, yini ngasho like a police in the army. Phindze futhi naPaula yini nje ku 2 Timothy chapter number 2 athi hlanganyela nami njengelisotsha. Akasho siliphoyisa. Sazizibuka-ke nakutrain emaphoyisa nemasotsha ukuthi kuba kanjani. Bantu labagatsako yebo nemaphoyisa akhona lapha nje siyathi emasotsha nanyalo nje lekubuya Ukraine. Ncisini nebase-correctional nemaphoyisa. Emasotsha emabutho. So nathi-ke kuthiwa sinemasotsha emtimba hayi emaphoyisa emtimba. Nikhumbule lengishito ukuthi siya-summarize. Lokho nje nasine-camp noma sinema-honor prayer because vele lokufundisa utakuva nje lokuthi wow mfundisi. Namhla sitakubeka kahle lokuthi why sacela kubantwana abantu bami nakufundwa lesikolweni kude ema-keyboard kuyakhulunywa nje bese niyakhula. So kahle futhi uyokhuluma ngomhlabelelo ebe nje ngachamuka emaswati angathi singahlabelela bekungathi hawu le nto lena ayikwadi kuhlabelela. Futhi-ke vele kufanele kube khona ukuthi hawu bomnisi ngathi sebawa hawu bomnisi sekwabanjani until futhi ngiyathandaza ukuthi ungakuboni later ukuthi kanti yini lela ayibona kwasho umuntu kanti yini le ngayithola yehlane. So ukuthi yini le nemfundisi la ayibona hayi phela kuhlabelela kufishane nje ukuthi ezitawuchubeka sikusho emalanga sakhona ukuthi sicelele isikhathi kunale impact lokufunza than lokuhlabelela ngoba kuhlabela kunemanga la ekhathi futhi kuyaganga. Kukhona nje lesikubhalako ngoba VOC siyamthanza nathi sichamuka lapho wanzi prayer honor prayer wacala ngekujayiva utawutela nalabantu bahana sakubona nathi ukuthi bekuba khona kube madima phindza lokuthi la kuma prayers kunema devil worshippers sekunalabanye labathunyiwe nje but-ke hawu ngalokuthi honor prayer set imali njengoba nema gospel artists bayathi nje bathola malini nani abantu bathenga amathikiti kuthani sito worship uNkulunkulu waseyele kudlala nini. So nalama honor prayers kunalethi lambile ukuthi akukhethwe nakulesi kwendako umfundisi la kwendako but vele kwaba nale mali abantu batawunikela batawuchamuka kunikele atifuni ukuthandaza lethi yajayiva nje jayive
Anyway, seningivile sekuthi nje sawuzothi uhamba siyokhuluma sibike kulabafanele lokuthi caphelani ngoba nathi nje kunebantu bebakhona athi mfundisi yathi le ndvungulo akuthuma yona ibone emandodzana ya sathi siyabonga njengoba nje ngasho 2007 umfundisi wami esema-prayer was no akusasiyo le ndvungulo angithume yona because athi sabi kusho vele abazwana ukuthi labasithandzako nalabasisapota kuningi emaswati la sathi awumangala kiko thina nje sinalokuthi athi kusethe lesikhulumile leNkulunkulu lashisa sikola nga-97 ngasho-ke Simo ngihlale ngisho Simo bengikiso labaningi bayasati lokuthi 97 kimi esikoleni kuhamba njani phindze futhi waye nje uNkulunkulu amele ukuthi kubhadalwe examination fee ngoba phela bemane wathi la ngiko nje ngiyabonga abatali kunabo abazange bathi manje usasitshela ngani ukuthi nje singabhadali imali seyimuke nemtilana waye nje uNkulunkulu akwende kanjalo phindze futhi kwesibili ngasho ukuthi angihlali namake longitalayo ngihlala ne-step mother so ngangicabanga ngangiboneni lele ngaka ukuthi ngathi mina ngibile esikolo so lela sakubona maswati akithi phinze nani mhlaba siyakubuka nje ngakho-ke na uhledi etinyaweni takagama leni lalela ubuka utakubona lokuthi you need to take strong decision livumele live likuhleke but it's just time that will tell sengigwebele-ke ngalokuthi uyakhona ukuthi utibone le tinto lethi so-ke satohamba sibuka nje hey VOC caphelani la but-ke lunendlebe uyeva because le tinto lethi tiba khona uthi uyatibuka utibuke nje utibuke uthi uyathi mani la sekuthi-ke na ukhuluma vele ulungisa ndawushayisana ngetifuba kwakhona lokho ngiko kuthiwa let us agree to disagree asivumelane lokuthi asivumelane impilo bese iyachubeka ngabe solonini iwebhana kuba khona sikwena ubona kanje then-ke lamalanga asachamuka khona utawuchamuka athi yathi ngiyaxolisa sengiyabona sisebenta kanjalo ke thina angendlulele sibuyekele le 37 day fasting so lokuthi lokuzila lokhu nje kuyasisida nala mpilweni ayinyuka namasosha emtimba uyabona noma ungathi ungena komkhuhlane nje ngihlale ngibekisa-ke mina ngoba umtimba nawo ngiyawubona ngibekise kuthi lapha etulo enhloko yami ngingabekisa livela kangwane ukuthi ngilapha etulo kubosipiki bomathango bese lapha etinyaweni kukalavumisa bomahamba yabona musa asibuye-ke ukuthi bengathi kunembi futhi-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu ngicela nawe umemede ukuthi akuyuze kube nembi eSwatini so bongaba nembi labo ngathi nakunembi sicalele kalavumisa nemasotsha laletulu kumathamo angayadeploya kuthiwa hey hambani yolibambisa abalingani beni lekalavumisa kumahamba phinze nangathi kunembi letulu ephondweni bolomahasha bomathamo kubomananga kungakhansi emasotsha lale kubolavumisa kuthiwa hey gijimani niyobambisa buza kweni letulu kunjalo-ke nala noma ungakhansi uyakhutshwa lapha elitwaneni utawusheshe uklode incebe uyalimala nje encisini angithandi nje ukubesana into lethi but-ke sometimes they do happen so utawukhansi usheshe uyakloda ngilokuthi lo mtimba wakho unemasotshana amaningi emtimba uhealthy udla tibhito lichamuka raw ngoba why lo mtimba lo ufuna lokhu raw lokungakafakwa etikoteleni ini ngilokuthi bekunene uma ufuna siyomngcwaba vele ubuyele ethulini isho njalo livesi so lo mtimba lo wakhiwa ngenyama ingakho nje sikhule ukuthi nawushikisha ubese sowuva sekunuka bathi emabhoshi etinkukhu ngacishe ngathi bhala lapho uthi emabhoshi etinkukhu but ungabhala-ke bese ukufaka in brackets ngitobona ukuthi uyayiva le video ngilothi singumhlabathi so nawudla nje tibhidu netithelo kufanele ukuthi udla umhlabathi lokudla lokhu lokungakabhicwa and kimphile kanjalo so i-fasting bakhona-ke labo lokhansi bayabaleka ngeke ngikhone mina yebasalwane sekuthi vele sesiphile esikhathini lokho wele kungaba kuningi-ke asibuye-ke ngasekudla-ke bazwane le fasting le iqhamukaphi ichamuka nje kutheni ukuthi uNkulunkulu kumali yakhe ingenisani konke kwelishumi akushiwo ukuthi imali kuphela kuthiwa konke ingakho nje sihlale sisho ukuthi vele atibuye tithelo ukhe netinkomo netimbuti netinkukhu tibale la uthi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uyibeke eceleni iye kuNkulunkulu bantwana balakhaya nje ngakho bayafundiswa nasemabandleni bakhanza bakhokha tishumi tetinkomo tetimbuti and babusiseka yebo la sebathi tishumi ngadikhokha asenike kudlala ngathi nini funzani kahle iBhayibheli ngoba tishumi athi umthetho tifika up ngikho nje tingi alpha na omega ukuthi vele siyadenda thina base si omega iBhayibheli base Korinte lithi sesifikile isikhathi sekugcina
So tishumi tifika kusiye ukuthi umthetho mosaic law kusho kanjalo. So Abraham ukhokha tishumi nje hey uNkulunkulu uyalungendele naku yini lengakwenza ukhokha tishumi Abraham before the law of mosaic law. So bese ke sothi wena anyways that another topic. Ndahle ngiyama nje ukuthi kungakho uyabona lesikhathi lesi because ngumfundisi lo lokhulumako. Lo nendlebe uyeva njoba nje ngithi thamela le video lena utawusheresha nomunye ngoba kukhulu lokhu lesitaku veta but sesivele sesiya ngasekhathi nakho buka ke fakazi walokho. So nakathi ke uNkulunkulu ngenisani konke olishumi yabona tishumi uya blessed uthi uNkulunkulu will rebuke the devourer. Sikhuleke thina nethi ngobiyana bathi sekhona nanyalo letiningi usulima umbili hamba nokhatha tingobiyana nini sethi tingulube tesiganga in kuyagadwa. So that's the devourer. Umshado abantu sebadivusa sebacabene bantwana sekunjani bantwana la sebadisable itolo bebasebaxhwalile umfana somithi sekunjani njani nje uyabona ukuthi siyadla sikhonyana. Uthi ke uNkulunkulu awo rebuke the devourer ngenisani kolishumi so that umuntu okhuda. Then ke nathi kuba khona okay umnyaka una 366 mabomu awukhokhe ke 10%. Tishumi ke phinze futhi nahola 20,000 nje. Awubhadale imali kucala labo ngonje labanye bafike bathi emfundise kanjalo bahulumeni ucala athathe kwakhe so ngeke vele le mali bakunikete yonke besuthi so kutaba uNkulunkulu uya-understand but nje ku-wrong lokuthi wena udawukhansi uyokhokha imali ku-ATM le mali uthenga tinkwa ketha zilile uthenga tibhido soku-wrong phela though ungamkhokha lo 20 that's 20,000 noma ungamkhokha lo 2,000 but akusasiwe ama-holy tithes. Lo msakazo lona bazali untaba khona ukuthi sifundise ngoba lapha nje lama topic utawubona bese kuchamuka lokunye kodwa ke kukhona la mavideo ukuthi leli gama lethi holiness lisho amagama lamathathu. Number 1 lisho wholeness, number 2 lisho completeness bese number 3 lisho perfection. So nakanje uNkulunkulu First Peter 1 be whole ibani ingcwele ekuhambeni kwenu konke lisho ukuthi be whole WHOLE be complete. So uma ke wena ukhansi uyamkhokha le mali yebo yona you are bringing ama tithes aphelele ngi-20 ngi-2,000 now hola 20,000 but it's no longer holy tithes ngoba sohamba wangena esitolo. So nani hola nje imali yokucala ngoba vele ama-tithes phela lezi yebo emabandleni sokudigital emabandleni in your local church now uhola nje njengoba naku nje sitawusho sihole nyalo. Hallelujah ngicela utype lapha itoba iningi imali ubhale ukuthi hallelujah ndawati ke ukuthi umfundisi akakuthandazela ngoba vele okay ngikhuluma serious bavele besula mhla ka1 ndoba sizilile ungacabanga ukuthi sithandazela ihlobo tethu nemindeni nani nawe ekhathi. So uma uhola hamba uyele ukhokhe le mali ngicela kubesa nabo 20,000 nini le ngathi nihola bo 19 kuyaphasa angisayi-70 indzaba yena hayi kabi. So uhamba uyikhokhe nje yonke le mali bese uyifaka envelopheni ke bese but nicaphele bathi swalabo yabona ukukhuluma umuntu akhanza sithi nathi uyangibona but nje to make it short senikuvile lokuthi so nalapha ke leti ishumi sikhokha kucala lokuthi 10% wa 365 or 66 days ngiko sasuka nje ku36 day labo bokusese 36 days nyalo say 37 day not days day singular not plural. So ke nawubuka lapho exactly 10% lapho ke tendani ngendluleke kuloko ngoba sovile ethi lethani koNkulunkulu simniketa leshumi uthi ke uNkulunkulu seniyangibona. So kulomnyaka wa 2025 na last year kunema divide ingodi emgwaco kugula ama divorces kude imali bantwana sebamithi anything lo babonako nje bafakazi waloko ukuthi awubona ke lama chapters la ngi8 lesiwafundzako yabona singakusummarize further than that kunanaku ke ukuthi now uphinze futhi uthatha ubuka ngakhathi senta le fasting uNkulunkulu uthi it's all about talking leyo ngelinye topic Ezekiel nje 12 kubazwa nasibacela sesiyachaza uthi uNkulunkulu kunesaga la saga ke imvele kamaphinzi kunesaga nje cishe nala kalozitha nje abantu iyuthi ngathi iyanatha iyadzakwa so saga yini uthi ke uNkulunkulu kunesaga la uthi ngiyayishintsha le so le fasting ithi ngintoshintsha sekunesaga kusawo yathi ngathi kude ucetha isikole kude laba mlobolako laba kude lo sindisiwe bonke banasatshwala bonke bane asthma bonke ngasila khaya bayagula bananaku kunesaga nje. Then ke bese kuyachaza lapha teach about prophecy phinze futhi nasikhuluma soyayilile ninthatha kusa yakho phinze bo proverbs emandla ekufa nekuphila selwimini bese bomahubo 19 kuthiwa lusuku lushumayela isuku lokunje sakuchaza lo verse number 1 ukuthi na ushumayela usebenzisa emazulu ayalanza ngenkhatimulo
well ndakuthola ngesapi. Bese kuthiwa kude lamavi la angavakali khona, bese kuthiwa lesilinganiso sawo. So thina it's all about talking. BoJobe 22:28, thou shalt decree a thing, it shall be established. Lapho nje sabuka ukuthi a king rules by a decree. Ngikhumbule ukuthi nansi izinkosi. Revelation 5:10 na Revelation chapter number 1 verse 5 and 6 uthi wasenda, he made us kings. Lapho nje ukukhuluma ingwenyama. Even inkosi iyakhuluma. Type lapha phasi ukuthi I'm a king. I mean ngicela ubhale inkosi eMswati nalabanye bona ngibang a king, so the king njengoba sathi you can destroy a church but you cannot destroy the church. Khona abantu labanikela about a seed, ngingababuziseki ufuna unikela about the, so Jesu akazange athi I am a way, a truth and what I am the, so the usho ukuthi lokunye. So wena ungabonikela nje about a seed, ubonikela about the ukuthi kude lokunye njengalomfelo kahle wakhokha konke. So bhala ke lapha ukuthi I am the king. Inkosi nayisinzisiwe yakangwane yaseLesotho ngiyathi basinzisiwe, haleluya. Nabo bona nje bangemakhosi shothi a king phinza abe the king. Then ke thina lesinzisiwe bedle ukholwa we are not a king. Mina nje I'm not a king, I'm the king. Ungabese ke uyangicela yemniza ukuthi yena zoyinkosi, ngiyinkosi vele. La kimi khutwa libayethe. Lo mnye wasatha sikhuluma wathi ligama esibayethe ngathi hey kana wathi necile ho bayethe Nkosi engcwele. So siyabonga nje kangwane ukuthi kwaba khona ukuthi usikhutha libayethe bayethe. So nathi ke nasihamba emadimoni akhutha libayethe lokuthi asigicika sigula akhutha libayethe ngoba inkosi sobhuza kuthiwa yalinga abantu nje yenta into le wrong ukuthi hamba nento nakho bayethe. Kwasemva kwaloko emalanga wathi buyani la. Ndase uma benganidukisa niphokuthi qayethe ngakuthanza lokho. Niphokukhutha libayethe yini ningangitshela ukuthi ngkhwenyama ngathi kuyagangeka la. Kanti vele ke nangabe nje sawukhutha libayethe sothi suka inkosi yentelo kuhle sivumelana nayo. So nalapha ke nokuthi ho bayethe Nkosi sitawungena ke lapha enzebeni yokuhlabela. Yathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi bazwane bayasithandazisa ngoba lokwakha lamavidiyo lawa bazalwane. Le tindzaba tiningi kakhulu ema-videos angaba nabo 5 hours but lokusithandazela kwena kuyenta lokho ukuthi sikhona lokufinyeta but uyive le nto ukuthi abantu bayiva nalokuthi nje ngiyaticelela lokuthi kufana ukuthi uthenga i-newspaper nje ubone ama-headlines. So ufuna-ke wena bese-ke uyothenga leli phepha so uyafunda uloku ku-page 2 ku-page 3 nalapha-ke bo-page 2 nabo-page 3 nyalo ngiveta nje i-front page funa uhlale phasi kucheck-e lamavidiyo nangetulu phinze nalokuningi phinze nasimemedela ube khona simfundisi yathi ngiyafuna kukuva nakho lapha nje ngito-summarize njenga-lecturer. Asibuye-ke so indzaba yeprofetha thou shall decree a thing it shall be established. Sakhuluma lokuningi uphinze futhi sathi lapho nje sakhapha-ke mtshalo ukuthi uma ufuna kayokulwa nje kuthiwa kwi-Revelation 19 ngabona lizwi laNkulunkulu kuthiwa emlonyeni wakhe kuphuma inkemba. Inkemba phela kumele ibe la engculwini la. Wayibe semlonyeni uyabona ke ukuthi vele thina bazonisela ngenkemba la mlonyeni kuphuma inkemba, you speak words. Sokuvile binze boMateyu 16 kuthiwa ngale amplified ngunated kia whatever you declare unlawful, whatever you declare lawful it shall be. So ngacabanga dasihlanganisa konke lama verse phinze nabo Isaiah ukuthi kude sikhali sachaza ukuthi kuzoba nalo verse 17 nje ngeke kube na 17 kude 16 na 15 na 14 sacala ku 14 ngisachaza sibuka lapha kuthiwa nalamanye ama verse utakuthola. So then ke bese siyabuya lokuthi okay sila ukuthi le fasting it's all about ku prophet. Then ke phinze futhi lo kwakha le sisekelo Mateyu 7 uthi kunemuntu ngesencelelo wakhe esihlabathini bese ngesekudla kwakhe etwaleni. So kude umlungu wakhe esihlabathini nasetwaleni. Sathi na indlu nayo nje losheshe nje uthi ukhuphukhuphu usucedzile. So bantu nje khona phansi nga-12 bathi happy ngabo ama-honored prayer. Akusene honored prayer, akusene half night prayer sebawulala. Phinze bona bathe bangena eminyakeni. Buka ke thina singena njani eminyakeni, singena ka4. Number 1 siyangena ngalomhla ka1 because nami nangebhange vele ngeke ngibhale ukuthi ngise ku2024 but ngisengakangena eminyakeni. So ngiyangena mhla ka1 nami ngiyakuvuma lokho but ke lokho ku less than 3%. Bese ke lokungathi kungetulu kwabo 40%. Esho ukuthi kusele 97% but anyway watibona inombolo lokunomthambo lomkhulu abathi lion share. So kuba ukuthi ke lo nyaka nje liviki licala ngelisondo lo nyaka nje
lisondlo lethu lilanga lokucala leligenze 2025 ngolesithathu saze siyophela solo lesithathu wethu simenta abalisondo liviki maswata kithi alicali ngemsombuluko manje kuthiwa nje kumsombuluko ngoba uyasombuluka uthi uya kumbe esikolweni uye emsebenzini otherwise iBhayibheli bofunza kahle the last chapters emagospel akutshela us the first day of the week nothi kwachama kanjani lokuthi bese sekukhondwa ngelisondo nothi Jesu wavuka on the first day of the week ngelenye itopic leyo bakusadebate but nje bana bafuna sidebate sesiyobona ngejudgment so liviki licala ngelisondo first day of the week so lisondo lethu kulelo nyaka naloko kumgcoka lokho mhlawumbe kwenyela ngeke kuyendi sense but qhubeka ulalele kungasiyo le video le nalamanye into akhona kubona mfundisi ngiyayiva lenzaba le so lesithathu ke ngiyilo ukugenza lo 2025 so ngalesithathu ke mhla ka 1 bekukhona ukuthi siyangena siyakuvuma lokho so ngihlale ngibekisa ke ukuthi kusuka ngalesithathu kuze kube ngilesibili mhla ka 7 then ke kwathi ke mhla ka 8 saba khona ukuthi okay sesithi ke number 2 yathi singenile eminyakeni because lamalanga lawa lang 7 sekadawuthi photocopy yabona photocopy nje gcina ngokuya kube faint but lokho bazalwane even to mhla ka 31 December 2025 kutabe kukhona ukuthi nala lilanga lekugcina so esikwene kuya photocopy so lamalanga ke kude emalanga lang 8 ang7 so ke nawe akasisekelo ukuthi yakhele edwaleni phindze nokuhlanganisa nale professor lokuthi yini lokukhulumako la kulamalanga Nkosi yami niyathi ke kukhona ku-video ukuthi nazo uyayobuka ukuthi takhasisekelo asibuye ke into khona kuva ukuthi lo muntu indlu yakhe wayakha esisekelweni lesilithwala nawe akasisekelo naku kulota kuthokotela lokungathi kuyingcikithi vele yale video yami ukuthi nawe akasisekelo nakhona ukhokha imali letiningi ngikulanza bo crush lapha ulanza emadwala lapha ematshe mina nje ngiyathi nawe khona umgwaqo laceni kwami phinze nathi nasakha lithembele la ipowerhouse leli lema offcast ngiyakhumbula nje lapha ngoba ipulpit belapha eDulu ngiyakhumbula kwalanza ematshe lapha afakwa nami nje ngiyakhumbula nesihlahla semtholo lapha lesagubhukulo lapha esasithe cishe singabo 2 meters keDulu sahamba lapha phasi ngoba kufakwe umhlabathi nabokhongolo kwafakwa netikoti lapha kwathi buyisa umhlabathi kuyangcincwa nematshe ukuze kube yipulpit so kulandwa bo crush imali leningi iba la sisekelweni asenginitshele ke bazalwane impilo wonke umuntu uhlangana two etinto kunema storms nema floods floods etato check i-foundation yakho storms etato check i-roofing yakho indlu vele uba nesekelo kungako nje libonza ishiphile indlu nje wafika ku-roofing basilabanye mayibabe so naloko ke topic wasokubambela ngikuphindze bamhlambela umyaka kuva impilo inema floods nema storms so now ufike lama floods ato check ukuthi how is your foundation then ama-storms to-check-a ukuthi how is your roofing ufakile ni kahle nabo flasher board usingathi uphephuka na ubuka nje nyalo kunetikhukhula phinze kuba nema-floods sitakubona anyways ngiyayithanda le topic le bese siba khona ke ukuthi spiritually ke ukhonga njani ngilele sikukhulumako ngaloba ngithi isikhathi ongacabanga ukuthi how do you do the roofing ngiko ke nase sibuka le ndlu yethu siyayakha ngalo January uyabona nje lapha January singathi ke lekubo September October lapho sokuphakamela ibonza kubo November okay ngicela kangididi November singasho nje lapho sekufakwa emakapa hakubo December mhla ka1 ukuthi lapho sekuphelile then ke singathi kubo December 14 15 16 lamkhathi December vele indlu seyifakwe ema-furniture boma-fridge bo-TV bo-sofa in sekuhlalwa kiyo so ngidawuthini nje Nkosi yami bese kungidlela isikhathi sidawuthi spiritually le ndlu akusho but at the same time le ndlu iyaphela nje lo mhla ka7 indlu yami seyiphelile sekuthi nje nawuthanza ungasho ukuthi bebesingathi umnyaka bomhla ka20 nje 25 indlu ngathi asokuhlala kiyo so le ndlu yakho lofuna ukuthi ikungenise ku2026 next year do you commit yourself so uyabona ke Jesu nakathi bantu lomnye wakhe sihlabathini lokuthi yena nga12 asolala thine solona nyalo takhasekelo siyakupha then ke after sokuphelela ama-days yebo konke ngama-days but bese kuba nema-dates lelesithathu to lesibili nje bashiza mhla ka1 to mhla ka7 mhla ka8 ke sesicedzile ngema-days uba mhla ka8 bese kungilesithathu sesingenile ke eminyakeni ba labo lesithathu uNkulunkulu kupha bo lesithathu namhlanje ngilesine uNkulunkulu namhlanje ngilesine nje wesithathu sekushoda 49 umnyaka sophelele bekune then ke namhla ngumhla ka16 wokuqala naye kanjalo lo mhla ka1 to mhla ka7 still nakhona lapho shaya ama-days nema-dates
Then-ke lo mhla ka-8 lapho-ke solosichubeka nalama dates. Utazi-ke mhla ka-31 kwesithathu lapho, mhla ka-31 lesithi-ke ngumhla ka-1 February, sesingasho ukuthi sesingenile eminyakeni. Ukuze utokuva-ke, this is what we normally make an example of. Ukuthi sale siyekela nje ama-days sothi akusebenzisa kanje, sibuyele ama-dates. Nyalo nje voting 16 buka bobabe labangu-31 labafasi bothaya. Yabona nje bomhla ka-20 na-21 kuya le bomhla ka-31 labo babe labo bathi siyabeva nje bomnakethu, kusho 20 ngiyajampa mabomu, 20 na-21 nabo 23 24 kanjalo, even na-25. Siyabeva nje bomnakethu babe, bomnakethu 1 nabomnakethu 2, bomnakethu 3. Asengibekise-ke lo mhla ka-16 lona sisekhasha ekhathi naye. Siyabeva nje bomnakethu 1, bomnakethu bonke bobangu-15 up to mnakethu 15, bathi hey, kumnanzi lekhabo 2025. Hey, thina sangangena. Yabona into nayithatha kanjalo, iyakwenta le sense iyakunceda le sense yokuthi yathi le nto yalabantu iyaphila, takasisekela. So kutawuthi-ke mhla ka-31 nababe 31 naye bese kuthi ngashaya ka-12 ebusuku nasithi 1 February, ya lapho sesiyasho singenile eminyakeni. Ngiyeke nje sacela ukuthi nalaba ninjani nje ka-Observer, ninjani nje ka-Times, ninjani nje ka-Facebook, ninjani nje khona la ka-YouTube, ninjani nje kubo-WhatsApp. So sasho sathi kutaba lula njengoba solo siya-negotiate nalabantu, ukuthi kutaba lula ukuthi laba bema-newspaper tathi eMaswati ngathi aba nesibibithwane. Yabona libhabhalaza, naso sinalo libhabhalaza, libhabhalaza ligama likhona le, mane ukuthi nje wena walibeka le, nami nje ngiphethwe libhabhalaza. So kutawuthiwa lo mhla ka-1 February ukuthi noma ngabe kusemkhathini weliviki nesingaka ukuthi eMaswati amathambo ayizolo acedzele ama-cricket langakawathengi, langakawasebenzisi ngoba bawathengile, bese bayakhumbula bavele sokumhla ka-31 wokucala. Ngiko nje ngizile ndzaba ngikho eTulu, ikhona la ngeTulu kumavidiyo. Utawusearcha nje, usearch utayibona le ndzaba le. So kube khona ukuthi ndakubona ngitahamba, angikhulumi ukuthi ngiyaprofetha ngoba ukuprofetha bese nisikhatha kabi. Yinje utaba khona ngoba umfana ucala kakhulu le ndaba isahamba njalo. Umfana uyakhula nje kancane kancane, but agcine sebasibambisa abantu. Nalokuthi kuyabikwa ngoba vele naso ubhomile, nasi nje indabeni sibona sibhomiza nalaba into esibakhethelele ngalomhla. Tabe kufuthi kahle kungolesihlanu. Tabe kuvulwa nephalamende sive ngathi kusho kanjalo, tathi nsambama-ke unekwendeka bathi asibhomisela-ke. Ngoba vele thina singakhuluma into eziningi leti imfihlo kuba khona uNkulunkulu nje nembongolo wayenda yakhuluma, songivile sidawunipha nje, uqhubeka nowuthanze lo msakato lo. So-ke sathi-ke kutaba lula bemaphepha ukuthi basho ukuthi yathi vele eMaswati kuyabikwa emphakathi abantu bangatothuka njengoba nje solo sakwenda nasicala le fasting yethu some years back, sesiyohlanganisa 10 years, kushoda kancane siyongena ku-10 years. So lokhu kubonela abantu esibathengele ama-crickets, labanye futhi kube khona ukuthi babona abakazili, sidabacela ebusuku sibanikete inyama bona. Labanye baba nokuthi hawu nami ngicela mane ngizilele ilanga linye nje ningithengele nje mane ngidle lokhu ukudla loku-healthy. Labanye bathatha bo-5 days lesibacela-ko bobhomise ama-cricket. So asiyendeni le nto kube khona njengoba sathi lokuthi live laseSwati liyi-pulpit, taba khona ukuthi especially lokubhomisa lama-cricket akusiko lokho ukuthi just like lo mhla ka-31 why kube nama-fireworks ku-celebrate. So nathi-ke ngiko nje lo mhla ka-31 vele siyite lesikhathi sokuthi sibe naloku yobhomisa. Sisuke lapho tingenile kusukela bo-9 ndathandaza uthakhansi vele ethi phaphama le. Sesibuye sikwendela kwalozida ukuthi siphume siyobuka abantu ngoba thina vele i-honored prayer noma nasingena kule mhla ka-31 sicala ngabo 4 5 dijule-ke tidle live dithandaza, bese kuthi bo-9 lezi sikhathi kungangena ukudla kubo-10 ukhansi sidla sinko noma sibraye nje inyama siyadla, phinde tingele ngithandaza, bese kuthi ngabo 11:30 sesiyobuka abantu. Iminyaka eledako nje sitawunyuka selapha eTulelofini ngoba kubonakala kahle, sikhona kubona kuboZombothi, kuboMbabane, boManzini, nala siyakhona nje siyobuka nje abantu ukuthi kuyabhomisa, bese ngabe sebathandaza nini. So nalaba-ke laba siyacela nje sibazwane nisheshe emsebentini niphume emkhathini weliviki, isho sicale le prayer because vele laba abawubhomisa lama-cricket kuyasidla lesikhathi. Kani lokubhomisa, utawubhomisa ama-cricket uyekele kubhomisa indlotha komoya. Sikani uyakubona ukuthi kukahle ngalo mhla ka-31 lokuthi ebebesingathi half labanye bangena kanjalo. Well asendlule-ke lokho, and then-ke bese-ke kuthi lo mhla ka-1 February kuze kube ngumhla ka-6 anidli ngani. Lapho-ke kuba khona ukuthi ukhumbule
ukuthi nalabo mhla ka-3 bomhla ka-4 still lapho sipenda ukuthi ngumhla ka-3 wokucala. So lama dates esinawo nalama days konke kuya-repeat-eka ngoba nje le kubumhla ka-25 nje kutabe kuwumgcibelo. Lo mgcibelo utabe khona ukuthi sokudiphenda ukuthi wendani kumgcibelo wokucala nangikhumbula kahle bethi ngi-3 yebo. So kanjalo-ke nalapha kusho ukuthi kuyaphinzakala. So still sikhokha tishumi nalo mhla ka-1, mhla ka-2, mhla ka-3 kanjalo. Nabo mhla ka-16, 17 namhla solo sikhokha tishumi mntanomnyaka. Sekuthi-ke lapha besingahamba siyokudla mhla ka-1 but phela sesidla tishumi. Funa sichubeke-ke lapho singadli mhla ka-1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sesiyeda sesithi-ke sijojuba i-fasting breakfast. Ukudla kwasekuseni kuthiwa i-breakfast ngoba suke vele ebusuku sizilile. Breakfast liyachamuka lapho leli gama. So-ke lapho-ke sekuba khona-ke ukuthi sesiyadla-ke kudla. And then-ke nawukubuka-ke lokho, buka-ke fakazi walokho ngitawuthi nje Nkosi yami kukhona into ngikuphathele tona ukuthi-ke nawubuka-ke ukuthi uNkulunkulu usinikeza-ke ama-8 chapters. Lama 8 chapters lawa Mateyu 7, Mateyu 11, Mateyu 16, Mateyu 19 asangu-4 angu-8 asonke, then-ke sekuba nguMarko 2, then-ke Luka 16, bese sekuba asangu-6 lapho, bese-ke sekuba nguJohn 14 naJohn 20, that is 8 chapters. Achamukaphi-ke ngalokuthi tinyanga tonke tigcina mhla ka-31, tonke tigcina mhla ka-30, tonke tigcina mhla ka-29 nakwi-leap year February na-28. So kude inyanga legcina 27, kude inyanga legcina 32. So-ke sabuka ukuthi ngimaphi ama-chapters eBhayibhelini kuma-gospel, not the whole Bible, strictly nje ama-gospel, the 4 books. Lagcina ku-28, lagcina ku-29, lagcina ku-30. Sawathatha kanjani nawabuka onke from Mateyu 1 uyophuma kuJohn 21, wakhanda zangu-8 nje ama-chapters la nabo 28, 29, 30, 31 of which nakona kuloko. Then-ke sesikhonza le khathi kuba uNkulunkulu uyatifihla etintombolweni. Ukhumbule ukuthi spenda le nyanga sakha sisekelo silamalanga langu-31 njengoba sesichazile. Buka-ke sicale ngala kulaba kuthanza kakhulu abanye lo Mateyu 7 lesimfunza every day. So mbamba lokwakha lesisekelo ukuthi angifuni indlu yami ibhidlike ngoba umnyaka sowathi phindze futhi uNkulunkulu please rebuke the devourer ngoba sengikhokha tishumi. Iyabhicana nje le tithing phindze nalokuthi now uya ke-Oxford Dictionary uyobuka leli gama lelithi foundation. Uyabona-ke lapho, uyabona nje lapho khona labanye labathi emfundisi Ncesi mani, hhayi ngoba lamavesi libhayibheli engingakholwa, I'm sorry futhi nami ngiyamangala, but yabona le Oxford Dictionary yathi ngenda le nto ngiyibona ukuthi kani yini i-foundation takasisekelo. Phindze nale Bhayibheli lithi ku-1 Corinthians 3 lithi ngakha sisekelo. Buka, I have laid the foundation. Kude mina ongabeka isisekelo ngaphandle kwalesi sekelo lesingikristu. Sesiyade-ke Kristu ngemagama. Tijulile tinto lethu. So sakha sisekelo. So bantu uma-ke kuthikanzakala ukuthi atizili kunjani, ngiko nje bafundisi bendabo 21 days utola nje iprogram yale ndlu yonke utawuhlala kiyo kulo mnyaka, le ndlu lena ayibhidliki. So anyways niyafundisa emabandleni lokho nalokuthi nje kukhona sitakuthatha khona-ke sikugamule phinde sikuchamukise ngalenye edition ngoba sesikuchazile lama video lamanye bo 2 years 3 years la ngetulu, please check them. But lo nyaka nje kukhona lokusichamukele ngizama ukukunikeza le piece. So-ke nawe ubuka ukuthi wokutakha isisekelo. So nawe uhamba kuyofunda Oxford Dictionary ina 3 nje amagama, angikunete libe linto bese uyahamba uyifunza utabe usuyakubona ukuthi nase sikuchaza. Number 1 nje leli gama ethi foundation lithi is the underground base of a building. Ufuna wena kuhlala le bomhla ka-16 December njengoba nyalo nje somhla ka-16 wendani, do you make the underground base of a business khonga la lo mhla ka-16 nje lo uNkulunkulu ungu-alpha omega, lo 16 lo January ukhuluma na-16 December, awusho ukuthi umnyaka uphela nga-16 December kanjalo kusase uyeta mhla ka-17 namhla ka-31. So indlu yonke uyisetha le yonke sihlale sibekisa ngalaba abhemako nje indlu uthi angayisetha njenganalilonto eliyaceleni kwami nje hexagon. Le ndlu yasethwa la ngaphansi hexagon na 5 wamakona.
So indlu nathi abakhona ukuthi ngi-2 room isethwa le pass iphela le pass ingakhonga so kuphakama ke-16. So wena kuthi sethe ini so lusuku lutshela lusuku uNkulunkulu lo 16 batawutshela abanye bo 16 labang12 ngoba ngulokupha bomhla ka16 babeng12. So Colossians 1 verse 26 lemfihlakalo lebiyifihlakele seyimbuliwe asesingene kiwo ke lokho. Kungako ke taka lesisekelo. And then ke phindze futhi ngikhuluma nje nayo imfihlo yalama chapters kude la ngakhuluma. Phindze labanye bamthanza chapter number 16 kuthiwa taka umhosha. Uthi lapha Abraham nakatshela Sicebi uthi hey kunemhosha la kuze kuthi labangala bangekwenze ukuthi basuke baye ngale. Phindze futhi nalabangale abasuka ngala sicale ngaloko ukuthi le fasting sibita nje ukuthi taka umhosha fasting lo 37 days nalokuthi nje asifuni lokungale kude ngala sifuni tingoti ngoba leti tinto tangephandle tinto tangephandle atisithinzi nema-divorce kugula tingoti kuswela sesicoshwe emsebenzini kudendwa bese sibiya ku-spiritual lokuthi nje akusathathazeki akusazile kungazili nje kwangale kungaphili bungcwele kwangale konke nje ungakubala so taka umhosha sakho umhosha phindze futhi kuthiwa-ke number 1 labangala bangeke baye ngale so nalapha sifuna ubani sobuyile sonatha tshwala abani somithi bani sowebile nami nje nasengikwenda personally kuba khona ukuthi ngakha umhosha ukuthi through le fasting le angifundi lalamagama lathi ngithenza lesizulu ukuthi bangekwenze kulo 2025 nje nami ngiyamemete level lokomoya lokungizilile ngibona kudla ngingakuthinzi lokhu lesesikushido ezulwini abasho ukuthi mnisa akadle masa akadle libisi akadle boyogada akadle macanza akadle tingwe mapalishi nje uba ngilogwaja nje ukudla timbuya udle mahabhula yebo lezulwini abasho ukuthi mina ngidle mahabhula angidle masi bathi mnisi nje ucela ukuthi ngicela ngingakwendi ngoba nawuva nje ukuthi bani bathi somithisi bani sowebile sibekise ngalokho bani bathi sowuda umsebenzi bani bathi uyagula yakubona le ndaba ukuthi uwakhe nini umhosha even nalama fasting ngoba sitawuchubeka sowende lama fasting bo February bo March akusho ukuthi asizili bo March noma ngi 2 days fasting still nje sale ngimemetele emaswatini emhlaba wonke ukuthi kuzila nje wakha umhosha ngiko nje na ukuthi gogo uyagula cela sizilene usuke uthi sicela ukuthi sakho umhosha ukuthi kugula gogo amanangafi uNkulunkulu asiphe uyakubona ke inzaba yokufundisa asendluleke phindze lokunye kuningi nje lesingabekisa ngakho bazalwane lokhu nje bese ngiba tempted but ngibekisa lokho then ke asigcine nganaku ke lokho ukuthi le fasting akusiko lokho ukuthi umuntu utawuhamba nje noma nje ngiconze ngco lokwakha lesisekelo lokuthi lo mnyaka uNkulunkulu akubusise ngawo ngile mpilo akusiko lokuthi utabe ugijima uyofunda lama chapters lang-8 because vele siwaphinza ka-37 futhi labanye bethu bawashaya double kude inkinga washaya ekuseni egameni leyise egameni lendoda negameni lamuncu ushaya ngabo 3 siyamara nje kulabo lokwenteka mhlambe kuyenteka angafunzi bese kusasoshaya double okay still nalabo but nje siyasilimata lesisekelo sakho be holy so ke bakhona ke lapho khani sibona abacaphele embili ingakho nje sishitho kubazana sathi ubocaphele nase kukhona sokudliwa kakhulu toilet ithelo netibhito phindze futhi nebuthongo you can name it siyacabana ngile mpilo ngeke nje labanye kuba khona vele ukuthi kwentiwa yini nje ngetinkinga tetimali noma ngisengicansa ukalide nako nangabe nje namhla ngilesibili namhla lesingaki ngilesine and then umhla ka16 le mpilo ngiyo leyakha lesisekelo ngoba nemahedeni angachamuka nje achube kabheme bese emva kwalokho ukuthi insamba manase ayawulala noma ke kuseni ayavuka safunza i-chapter so lokuthi ke bazalwane enkulunkulu letinto leti atende lokho ukuthi ngawuthini nje Nkosi yami ngilokuthi nemahedeni asathi kopa letinto so bazalwane nalokuthi nje bazwane uyabakhanza ukuthi sibekise nje iyouth ayiphili lempilo bayamathi indzaba takhe uyajola sibekise lokujola nje bacishe lokunatha tshwala angathi lokuthi ngabe nikona nithi akusisono njalo lokuthi uyeba lo muntu ekhaya kuba akasebenza akawashi ititsha kodwa nje uyohlabela lapha labasekhaya ukuthi kona nasahlabela bani kodwa la khaya nje vilapha mfana vilapha nokuthi igeza nje kodwa ngelisondo nasathi impinje ngetiketi ngoba vele senathi impinje so ngile mpilo ngakhathi uphethe lo mbhobho labantu uyabalimata lokuthi akusiyo nje nasashaya chorus
So uyayibona-ke the same spirit lokho ukuthi lo muntu akusiyo le mpilo kodwa ujahe kushala chorus obuneliphimbo lelihle. Nangalapha-ke singathi-ke leli chorus ngila 8 chapters but le mpilo ngiko labanye bayakwenda but ukhanzakala ukuthi bayachubeka bayashayeka because uNkulunkulu akakuboni. Nako-ke loko siyabonga silo nyaka abazwane bakucaphele kakhulu. Kusasa nje kumhla ka7 caphele 17 wokucala caphela athi wendani. Sekuthi ngeke-ke bese sekuba khona ukuthi awusawafundi lama 8 chapter. Lokho nje sidathi bese i-signature nje ukuthi leli langa lakho noma ekuseni ucala ufunda kukahle lokho ungakayi emsebenzini esikolweni. Sengikhohlwe sinabantwana basibambisile ngoba ligotsho lisesemandi kuhle kakhulu. Angigcine nganako-ke bazalwane Nkosi yami, ngathi ngiyamangala nje ukuthi isikhathi esihambe kangaka kani-ke bese ngathi ngila sicala khona. Angisho konke akusemqoka. Kunana indzaba nayi-ke asesibuke ukuthi liBhayibheli likhuluma ngemisebenzi, utokubona le nto le. LiBhayibheli likhuluma ngemisebenzi lithi liBhayibheli ku-Revelation 20 kuthiwa-ke incwadi sitavula ngiloyo mvu wahlulela ngokwemisebenzi. Ngicela ugijima mntabe siyacedzela nje kuye. Phindze futhi naJesu kuJohn 14 ukhuluma nje ukuthi uma ningakholwa kholwani le misebenzi. Phindze futhi kuthiwa imisebenzi yabalandzela. Phindze Ephesians 2 uthi thina sidalelwe imisebenzi emihle. LiBhayibheli likhuluma ngemisebenzi. Phindze nengoma ithi uma ukholwa ngempela imisebenzi yabonakala. So imisebenzi niyobathi ngetithelo being interpreted niyobathi ngemisebenzi yabo. Wena nje watiwa ngemisebenzi yakho. Wendane ekhaya kini watiwa ngani wena? Buka-ke kuze into kuva kahle. So lenzabe ukuthi-ke taka umhosha. Phindze futhi sakha i-foundation lapha phasi sifaka, ngiyayithanda lenzabe i-crash ukuthi siphushe manje lapha. Siyakhonga le ndlu sasuka lo mnyaka sidle siyakhonga. Buka-ke lokho ukuthi nasukuhlanganisa le prophecy. Buka-ke le crash. Mateyu 11 leli simfundzako naye simdlako naye-ke kuqala lapha khona Jesu ukhuluma ngemisebenzi uthi maye kuwe wena Khorazini ebe le misebenzi le uyakubala. So lapho sesinathi kufunza-ke thina sibese verse number nje 19 kuyogcina kuverse number 24. Lama verse lawo sibese siyangena-ke nangabe khona ukubhala phasi emanothini akho. Sibese-ke ngoba kutasita ngalokho ukuthi maye kuwe sibese lapha sesithatha lamavesi yawa-substitute sakha lesisekelo. Naku nje ngidawubekisa ngami bese ngibekisa ngama-ke mtshali nebantwana nelibandla. So kuna nomthandazo nangu nje nangifika nje la so ngakucabanga le nto ukuthi ngiphinza 37 times. Phindze futhi bazalwane Nkosi yami noma sekuthi imfihlo tami nale kuboJuni boSeptember utakubona so mfundisi manje-ke ukuthi personal ngiyathi kungakhuluma into ngepersonal na umoya wabo Joseph ukuthi bobhuti wakhe baba nemona spirit of envy na Pilate nabaletha Jesu lithi iBhayibheli he knew it was because of envy that they brought Jesus to him. Phindze nakubozenza ukuthi apha number 4-5 nje lithi iBhayibheli lisiba likhulu lathiwa lapha umpriest omkhulu kwabonakala ukuthi waba nemhawu ngebapostoli wabafaka ejele. So a spirit of envy la ekhaya loyana ukuthi umnakeni uthi athwenda ekhaya nathi wenda lokuhle seninemoya yabona lenzaba kuba not at ease. So nami-ke personally ukuthi ngakhasekelo sami but ngiyakwenda nale kubo njengoba sesishitho nje utawuta nje mhla ka-16 October, 16 November, bo-16 July, bo-16 December ngibesa lo 16 namhlanje mabonga. So imagine-ke lesisekelo sami nangisakhile bese ngiyadikhumbuta ukuthi hayi indlu yami ngayikhonga. So this is how I pray-ke kusubstitute lamavesi lawa from verse 19 to verse 20. So ngiba nesikhathi ngiko nje bese kuyangithatha mhlambe nabe isikhathi sincane not less than 5 minutes but nje ngushushwela konke ndozama ukudeketa i-picture but ndagcina ehafini. So this is what I pray kuze utokhona kuva-ke ngami. So imagine ukuthi mnisi ukhonga kangakanani-ke lokho ukuthi kuba nesigaba sokuthi uyakhonga ukuthi hey. So this is what I pray ukuthi wena seneliso mnisi uyavuswa naKristu. Uhleti naKristu ezulwini la emhlabeni awusabonakala kubonakala Jesu kuwe. Kungako uyesabeka unesithunzi uyahlonipheka awutheleleki awuthelelwa imisebenzi yonke lemibi yakomoya awuthelelwa imisebenzi yonke lemibi yasenyameni. Wena wenda umsebenzi waKristu wena wenda umsebenzi waKristu Jesu wena wenda umsebenzi waJesu Kristu. Wena uyaphumelela konke lokwendako seneliso mnisi konke kwakomoya yonke imisebenzi emihle yakomoya iyaphumelela yonke imisebenzi emihle yasenyameni iyaphumelela seneliso phumelela. So you can imagine lesi sikhathi kuyende kagcine sekubuma hour labo baNkulunkulu nawuthandaza uthi gwabo kanjalo phindze futhi noma ngabe sesiyafika sifike esigabeni sokuthi sengithandazela make mtshali phindze nebantwana bese ngithandazela emadodana uNkulunkulu umhlaba wonke jikelele maKristu. So but ngicela kubekisa ngami-ke so uyakubona-ke lokho ukuthi hayi bona mfundisi
ya leli gama lethi umfundisi phinde uzoshida ukuthi lubito lakho so long hayi angithandi lokuthi ngiyakulandzela mfundisi kulandzelwa Kristu but nje mfundisi ngiyayiva lento oyifundisako ngiyahlala phasi ngiyihlwabule kona kuyimbasha but ngiyayiva lento le ngoba nangakathi kukhongwa lapha vele kuthiwa singajagi kakhulu nje abantu abakhe eteteni kuthiwa singajagi so nami angigcine lokuthi nje everyday so uyacala-ke wena sowubona umfundisi maye mfundisi uzibuza asisaki vele badali bethu labasidala kona dihlobo bobe bomncane bobabe lomkhulu bo-andi bomalume bomzala bobani nodalwa nabo bakenu ngeke nje mnike bosisi wami nabobhuti wami bathi akode kukhona la libhayibheli-ke lithi number 1 sikukhanya kwelive number 2 libhayibheli lithi nkosi yami singisawoti sawoti wendani it preserves liswaye liyapreserve ukuze kungaboli phinde it brings back the taste nalesi ibhayibheli yemnisi ningisawoti ngeke ukhone lena utangabe ngiyawenda lesisekelo seningivile phinde futhi ibhayibheli lithi thini singumuntu lo wakhe entsabeni ngihlale ngizi-ke mina sabuzeka khabomake njengoba ngilapha ngiyabona nje ukuthi ngilapha edulo ngeke bese bonke abantu bawufuna kuyakhala phakamasangana nakuthiwa singumuntu lo wakhe entsabeni nanaba la ngibabonako nje bakhala Lesotho noma ningakhala lapha endase in the valley eLesotho but lokuthi umuntu lo wakhe entsabeni kusho ukuthi bantu abakhona umuntu ongakhala eDulu kaMasangane ngiyabekisa but singakuboni lokukholwa kube nomuntu wakha lapha eLesotho ukuthi maye lo babe uyakade nithanzane bogogo nabomkhulu maye lo make maye le nsizwa lo sisi maye kukholwa kwakho siyakubona uyahlebela iphimbo lakho lihle lesemthamude liphunga maye kukholwa lo mvu loyo wakhe entsabeni no geographical asengihambe-ke ngiyamise yathi ukuthi lo Mateyu 16 sesitawuchubeka nje kulenye ividiyo nabe nkulunkulu nabo producer bami bangivumela kunanathi into nathi leti ijulile sihlale sidisho uNkulunkulu uyachubeka nje afika siphe edona lesibisithi ibone nje sawubona emambala uNkulunkulu uhlala athembekile nasithi siyabuka sikhanza ukuthi uthi lapha eJesu bathi bantu ngingibani and then-ke ngusplithe-ke lokhu into khona ukuthi nikuve kahle nakuthiwa bathi bantu ngingibani then-ke sekukhona lokuthi Peter uyaphendula uthi wena ungikristu ngidawunipha-ke bazalwane lokho but nje ngicela kukukhwedula so kunanathi into nathi-ke lesihlale sidisho futhi-ke namhla ngidawungiva kahle kunanathi into nathi lesihlale sidisho ukuthi-ke bazalwane why kuthiwe thina singamaKrestu kungasho ukuthi singamaJesu number 1 kukhona la kulama video lokho-ke bazalwane siyakufundisa kuthulume number 2 uyabona iliketani lokuthiwa i-chain kuyaconnectana so kunana ngumthandazo besiwende sithi Jesu Kristu Jesu Kristu Jesu Kristu kokucala bese phinde futhi sithi Kristu Jesu Kristu Jesu Kristu Jesu so why nawukuhlanganisa why thina kuthiwe singamaKrestu kungasho ukuthi singamaJesu then udabeseke uyaphenduleka ukuthi okay mfundisi why kuthiwe thina singamaKrestu not amaJesu phinde kuthiwa ikhalt emaKrestu naba nje labathi igama lethi amaKrestu alikho kwaqala e-Antioch bazalwane singadebate nje mina ngiyalithanda lokuthi uya Christian nakuthiwa nje alikho iBhayibheli leli verse lolo ngilenye indzaba le sekuthi-ke ngiphinde ngibavumele vele lokuthi ini but anyway so Kristu bekakhona ekucaleni then-ke that is why nje John 1 verse 1 na John 1 verse 14 mbambamba nje sithi Christ became Jesus Kristu waba nguJesu so Kristu starting umthetho Kristu ngemagama then-ke bese-ke Jesu senguKristu lo wendiwe ngihlale ngibekisa nje nabathi baka-VOC mnisi sicela ufike la uteka VOC kwente njani athi ngibhizi gijima ncike inkosi labana kathi bathi nisicela ukuthatha imoto ufike ka-VOC bakhuluma Kristu nase ngithatha imoto ngiye ka-VOC Kristu soba nguJesu lo sho ukuthi thina lokuthiwa singamaKrestu thina nje siboka ungahlobongi siboka sonke lethina sisinziswe sitawungena ezweni siboka ungahlobongi kungaphingi kungebi kungabulali and then-ke nase lokho sesikwenda ukuthi umnisi akahlobonga akaphingi njengoba vele engakwenda akabulali akebi lokho nase ngikwenda sengithatha lo Kristu sengimenda uba nguJesu kufana nekuzila nje because ngilokwenda konje emabandleni kukhona nje umuntu angathi mina bazwane angihlobongi mina ngiphinga ngebi but unemanga uyeba awunemanga mani wena so indzaba-ke besiyithula la sisikwende nje le ndzaba yithule
lokho ukuthi futhi impela bengingasho nje ukuthi mina bazwane nginikela ngenkomo noma-ke nginikela nga-10,000 kwesithathu bazwane mina ngizile 2 days. Vele ngine-right ukuthi ngizile nje 2 days. But nangasazili-ke ukuthi bese sengithatha lo crest sengimenda Jesu, it doesn't work. Phindze bazwane nginikela nga-10,000, that's right, inkosi yapledge. Ngutshela imfihlo ngisho ngathi Colossians 1:26 ubazwane ngicela ukuthi ngisayolenza lapha emotweni le mali noma nale sheke noma-ke ngiyayiphatha evikini lelitako. Bazalwane ngiyapledge nginikela nga-10,000, nginikela ngenkomo, sengidana nesidwiki sengiyayigalela. So silapho nguKristu, then-ke nazi sengiyenda le nkomo sengiyenda Jesu. Ase sifake pause kule video yethu sesigwinye manje. My God.